kitabu de babu 20 dambugal noga ya bangal fil ahkami no yewta en fi nyaawoje allati den tata'allaqu de andanda hore ma hino yowiti e mudum bil masbuq ada don ka julde as-sahihu ko sellikum min qawlayil ulama imurde kungudi jomirabe gande ben annal masbuq wonde no adita don ka julde la yadrik tawata o hewti la yadrik o wawata hewtitade bi maana o wawata hebde salatul jamaa ko ete ko julde jama illa bi idraki rak'atan siona hewtitagol darnde timmunde fa in adraka so hewtitiki aqalla ko buri fandude min dalika immorde e darnde haray on don on lam yakun o latake mudrakan wonde o hewtitike lil jamaa julde jamaa o hebali lakin skoni yadkhulu onatay o baranso ma al imami wondude imamon fi ma adraka e nderka o hewtiti don o tokkitoto don kon haray o hebal julde jama walaw haray hino wodani monon biniyati sabu anniye makko mo yo on ajrul jamaa njoddi julde jama kama idha wajadahum wono woniri kadi so ari o tawibe kadu sallu gomdi be juuli be gayni be salmini few toujours ba Allah ko moƴƴo fa inna law haray no wodani mo biniyati sabu anniye makko ajran joddi wa hebudo julde jama joddi man salla on juludo fi jama'atin e julde jama kono non haray o hebal julde jama kama waradat wono joliri bihi e mudum al ahadith hadisa jeden anna man nawal khaira wonde kala anni do ko moƴƴi walam yatamakkan tawata dun ne wanaki mo min fi'lihi imurde hugol de moƴƴere do anni kutiba lahu windante mo mithli ajri man fa'alahu yeru embere joddi on golludo gollanga wa tudraku raka'a darnde hino hebire sabu honto an yahudo tawdo hino juulede ko honto tokkotoda ko hollata hebi nde darnde do beedirake ruku'i sabu hewtitagol be karuku ala sahi e dow ko selli kon sabu tawgol karuku baranso karuku on hara hebi nde darnde don li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu ma kun laada man adraka ruku'a kala hewtitido karuku fagad adraka raka hara o hewtitiken den darnde don rawahu abu daud ولما في الصحيح يكون كون صحيح البخاري من حديث ابي بكرة وقد جاء قمدي اري والنبي تي ان باجن صلى الله عليه وسلم في الركوع مكركو فركع ركي ورجي كانكو ابو بكر دون الصف كغاني صف والسيد بمعنى ادو هيتو de صف wongol ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لا الله yamirano mo bi adati raka fillitagol den darne do yobugol darne nen madama o naati o tawibe karuko fadalla dun do tindini alal ijtizai e dow yobegol biha sabu den darnde don sabu ko hewtiti konka ruku fa idha adraka al imam stayuni on tigi hewtitike imam on raki an himo wadi ruku fa innahu haray kanko ko wadata yukabbir ko yo habbir takbiratal ihram habbirango harminirgo gon qaiman haray himo dari thumma yarka refti o wada ruku ma'ahu wondude imam on bi takbiratin thaniyatin sabu Allah akbar dimmo bimana on tigi ara wi Allahu akbar takbiratul ihram o yilto wi Allahu akbar dimmum o yaada non e dun don karuko hada huwa afdal ko dum do buri moƴƴude kono non wayne tasara sora min dinuri ala takbiratul ihram Allahu akbar harminir don o ari o dari o wi Allahu akbar o suyi o yari non karuko o wi Allahu akbar dimmo hare ajzatuhu hare dun don hino yonanamo hare dun don ino wawa gaynude an takbirati ruku'i gayi wadugol takbiratu yaru don ka ruku fa takbiratul ihram ko woni tun Allahu akbar harminir don la budda feriu ala min al ityan biha adugol on don kanyum wa wata kanko ne don qaimun himo dari masalan so ari o wadi ruku ha o gayni so wadi takbiratul ihram hara julde den sellal on don ko be den on tigi wadamo hara himo dari wa amma takbiratul ruku amma takbiratul ruku famin al afdal no jea ko buri moƴƴude al ityan biha addugol mo ba'daha baw on tigi gayni darade fokkiti ko wadugo ruku wa idha wajada al masbuku si tawi ada don tawi al imama ala ayi halin e kala al hal mo tayimo min as-salati imurde julde den dakhala ko yo natu ma hu wondude imam saba yey wobbe gono ara bawo be adabe be inna be daroto ha be anda si imam salmina yoni ma si imam immutoni no wonano sa tayi be sujudu sujudu sa tayi be kataya ta daro inno da abbatu ha anda si be salminay ko ya yaw tawtabe karuku li hadith abi hurairah sab hadith
ko ari aba hurairata wa ghayri ko hinama wonde idha ji'tum nelaado ma kison ari ila salati ka julde wa nahnu sujudun on tay meden sujji onon kadi fasjudu sujje wala ta'udduha shay'an koni tun watan kuntu dun don hay wonde tan konsidir dun don darne be mana fa idha sallama al imam simam on salmini at taslimata thaniya salmina ngo dimmango qama al masbuqu aditaaɓe ɓen immo noon li yati fi addugol bima fataw konko futinomo min salati immorde julde nden wala yaqumo immotako qabla taslimati thaniya ko addi salminago ɗimmo ngo ɗon kadi watte yiili enen adeteɓe ka julde buy e meɗen imamu wiyetun assalamu aleykum nde wotere immoɗen daroɗen accen himo salminde ɗimmo ngo tawana non le koyo en acci o salmina arano ngon ha o gayna o salmina ɗimmo ngon kadi ha gane si immoɗe masalan si tawi no ka o salmini ɗon en salmina est ce que ka o salmini ɗon salminago goto ngon en salmindinayi e makko ɗimmo ngon o oye en habbotonomo ha o salmina ɗimmo ngon si salmine a ɗo kadi ko la même chose si en immotoni toujours en habboto en salmina arano o salmina ɗimmo ngon fo muɗum ha o gayna ɗon kadi si immoɗe famike ka kala mo famali on tigi no wawi noddude ka numéro téléphone ji ɗi accutuɗen nder ton 67 60 53 09 68 même numéro 60 même numéro 63 même numéro wama adraka al masbuq kala ko ada ɗon hewtiti ma imami hiwonude imam makko on fo huwa awwalu salati haray ko ɗum ɗo woni arande julde makko nden nani bi mana kala darnde nde o tawtidi e imamu yo konsidir ko darnde makko arandere nden no alal qawli sahih e dow konguɗi selluɗi ɗi holli no wodi konguɗi ko dartiɗi wi goɗɗum ngo wama ya'ti be kala ko addoy ɗum ba'da salamil imam ba imamu salmini huwa akhiruha yo ɗum ɗo woni sakkitorde julde makko nden li qawli alayhi salatu wassalam sabu makko ne laaɗo wa ma fatakum kala ko fotori on so gayni fatimmu timmine wa huwa riwayatul jumhur ko ɗum ɗon riwaya jumhur yankoɓen ko wiyete jumhur alegoy ko majorité o lil hadis wonande hadis wa itmami shay'i timmingol hunde nden la yati addatake illa bada e taqaddama awwaluhu si wona ɓawo feƴƴingol aranum mum ɗum si wi'i timminen holli aranum ɗum ga si woni ka wa riwayatin e fillaye wa ma fatakum kaɓe maki ɗon kamɓe nelaɗo kala ko fatori on fakudu yoɓe la to khalif lutondira riwaya to riwayaji ɗi riwaya wigol ngol fa atimmu timmine ɗum lutondira e riwaya wigol ngol timmine li anna al qada sabu yoɓugol ngol yurado be ko fanda e ɗum al fi'lu ko golle den li qawlihi ta'ala fa idha qudiyati salatu si julde nden nyawama gaynama suratu jumu'a wa qawlihi ta'ala fa idha qadaytum son gayni manasikakum dewe hajju mon den bi mana hollali ko nyawore nden ɗon ko yuɓutugol ko maki ɗon kon fama fatakum faqudu kala ko tawɗon feƴƴiri on bi mana ko gaynite na wasi haray ko wi'ugol ko yoɓe fa yuhmalu sakko ronde konsindire qawluhu mako ne laaɗo kaɓe maki ɗon fagudu yoɓe alal ada'i e dow tottugol ngol wal firagh e gaynugol ngol wallahu alam ko Allah tedduɗo ɗon noon woni ko anni kanko Salihu Fawzan o naɓi ha e nokkel o ɓaari ɗon sabu ibnu adama ko hooli gandal makko ngal wo na yo wowlu o taƴa wa idha kanat salati as-salata julde nde jahariyata ko feññintende masalan ko fan ko geeƴe ma ko futuro wajaba rayno waɗi alal ma'mum e dow ɓawo ɓen an yastami'a nde ɓe jentoto li qira'atil imam wonande jangin imamu wala yajuzu lahu daganta ko man yaqra ande o jangata wa imamahu ta imam makkon kadi yaqra hino jangude la suratul fatiha wona suratul fatiha wala ghayriha wona ko ina fatiha ɓe dallinori hon li qawli ta'ala sabu dalol Allah wa idha quri al-qur'an si tawi woni alqur'anare nden no jentede jangede fastami'u lahu jentede o ansitu de yon hokko la'allakum gasanon turhamuna o yurmoyde kanko Salihu ibn Fawzani ko subi si tawi woni julde nden ko feññintede na ya jango pus bi mana idi juma darɗe ɗiɗi arana ɗen ka alans ka futuro darɗe ɗiɗi alana ɗen ka geeƴe ko ya jooɗo deƴƴa hokko habboɗa imamu maɗa on ko jangata kon kono noon so yehi on jentoyike kadi tafsir men mo wonɗen wadde on ka minhajul muslim on nanoyay contraire ɗum ɗo ton par ce que dalilaji ɗin hino ɗuuɗi ɗum ɗo ko konngol ko suɓi kon kanko Salihu Fawzani ni wodi konngol goton jaɓugol ngol kadi bi mana e neele ka suuɗetewo ka feññintewo ko be on tigi janga fatiha ko honno noon on tigi warrata haray ɗum ɗon hino explica e jungo ɓen mako ɓe ɗum ɗon on jentoy to tafsiru on kadi ka minhajul muslim on kadi no tafsira wona mulakhasul fiqh on kadi tafsira on yeyto inchallah qala al imam ahmad rahimahullah ajmi'u
ala anna hadhihi al-ayati fi salah ajma'u mobindire famon ala anna hadhihi al-ayati wonde no de do ayaji fi salati ka der julde falaw anna al-qira'a sitayi woni wonde manna jangin on falaw anna al-qira'ata sitayi woni jangi on tajibu hino waddi ala al-ma'mum e do baawbe lama amara o yamirtano bi tarkiha accugol mo li sunnati al-istima'i sabu sunna hedita gongol wali annahu enokan kad idan shakhala al-ma'mum wali annahu ekon kad idan shakhala sisukhuliri al-ma'mum baawbe bil qira'ati jangu gongol lam yakun haray la tatako li jahari al-imam wonande feññingol imam fa'idatu nafore bi mana sawin baawbe occupiki e jangugol haray nafa ala ko imam feññini parce que ko imam feññini ko yo jent stayno woni imam feññini min kadi mi sonditike gamdo jangude fatiha mamdo jangude goddo ngo haray nafa ala ko imam feññini parce que o jentaka ko kongol ko Salih ibn Fawzani yetti kon ko wonde yewtude wali anna ta'minil ma'mum e kadi no ammingol baawo ben ala qira'atil imam e do jangin imamo yanzilu dum hino jippo manzilatan jippande qira'atuha jangin makko on mi mana jangin e julde den faqad qala ta'ala gomdi Allah to don dalani li Musa na Musa wa Haruna annabi Haruna qad ujibat da'watukuma gomdi mi jabini du'aji mon din onon dido ko goto du'i o ya ammini kono du'i do e ammindo be foppo be du'i ko du warsi Allah dali don wa qad da Musa gomdi ko annabi Musa du'i fa qala ma ki rabbana innaka ataita fir'auna Allah ko ri fir'auna mala e kono makko ngunzina tan cudari aduna wa amwalan e jawli fil hayati dunya wa amana haka aya on hatti don al aya on lannali wa amana Harun fala do timmintinade aya on o yaay ka suratu Yunusa aya capande jeetati ma onodda ka numéro téléphone jidi accutuden wa amma Harun wi amina ala du'ai ori du'a Musa o fanazala jippi ta'minuhu bimana konsinira ammingol makongol manzilatan plus manda on du'ido bimana pilasama ammin do on e pilasi du'ido faqala ta'ala la tedo don o dali qad ujibat gomdi jabinama da'watukuma du'a mon on fadalla no tinnini ala an man amana e do wonde kala ammin do ala du'a e do du'a fa ka annama qalahu asika yo kanko tigi woni ko wodi du'a on amma idha kanat amma no silati as-salatu julde sirriyatan kusul etende masalan fana alansara darde sakkitorde den ka fotoro e darde di sakkitorde den ka geey aw kana al-ma'mum ma latike imamon wondo nyentinde on baawo jon la ismaul imam wala nande imamo mi mana sewni julde den ko suudetende ma ko julde feññintende tigi kono baawo jon ka o dari don wala nande hito imam kanko Salih ibn Fawzani walli fiido mulakhasul fiqh o wi fa innahu haray on don yaqra al-fatiha ta o janga fatiha fi hadhihi al-hali o al-haldo parce que wala nande hito imam wa bihada ko sabudun do tajtamil adilla woni ko dalil o mobondiri ay wujuba waddagol qira'atul fatiha jangol fatiha alal ma'mum edo baawo ben fi salati kadi julde asirriyati suudetende dunal jahariya ko alda fi nyintende wallahu a'lam ko Allah no woni ko andi wa min ahkami salati al-jama'a hino jeya e nyaawoje julde jama al muhimmati wonde muhimmu moƴƴa wujubu waddagol iqtida il ma'mum nyentingol baawo ben bil imamon bil mutaba'ati sabu jokkugol mo atamata bil mutaba'ati sabu jokkande atamata timmunde lahu wonande imamo be mana jokkugol imamon no timmiri hara wona adita golmo wona accugol kadi o wada ha nebasi wada dum don fu na jokkande timmunde ko wada wa tahrimi e harmugol fas musabaqatahu adagol imam dun no harmi li'anna al-ma'mum sabu baawojo mutbi'un ko jokkinado mutabba'un ko jokkinado ale ko wi'a do yo jokku li imami imam makko mugotati dun be nyentinowo wa tabi'u jokkudon al-mugotati nyentindon ayata gaddam o adota ko hani kon o duwa ka adade alamatu bu'uhu e do mo jokki on wa budwati e mo nyentini on ka وقد قال صلى الله عليه وسلم قم دين لا دماك أما يخشى أحدكم إمي أنون قد يمون هلتا إذا رفع راسه وصوبانتي هوري مكونا قبل الإمام قادي إمام أن يحول الله لألا ويلي تتا وات راسه هوري مكونا راسه همارين هوري بابا ono ene ono on hulata goddo mo yo ado bantade imam on tun Allah watta hore makko ne hore babba ko andi ngolen dum ko hunde harmonde ko hunde kanunde
aw yajalama watta suratahu mbadi makko ndin surata himarin mbadi babba no hulbini ko andingol en suttudo adagol imamu mudum on bantagol ma turagol ma daragol kande julde hara hino tijjande o hebi on nambara yo Allah dandu muttafaqun alayhi hadith on ko fatana faman taqaddama kala adido ala imami do imam makon kana al himar kana kal himar o wa aywa no babba alladhi man la yafqahu mafamata ma yuradu ko fanda kon bi amalihi e golle makko den wa man fa'ala dhalika kala hudu dun kadi istahaqqa al-uquba hara yo handi elette bi maana do amalette wa fi riwayatin wa fi al-hadith as-sahih hinari hadith selludo ka nela da make inna ma ju'ila al-imam ande ko imamu wadida li utamma be ko fi yutimminire fala tabka watan waduruku hatta yarka ha wadaruku ko non kadi wala tasjudu watan sujju hatta yasjuda ha usujja وروى الإمام أحمد وأبو داود بيدي دهن فيلي إنما جعل الإمام عندك إمام ودرا لي أتم به كفي يتمنه فإذا ركع فاركعوا استيوني ودي ركوع فإذا ركع فاركعوا استي ودي ركوع دون تكون لنمت يانغود فإذا ركع كدون دوانو حتى بمعنى عين دري دون أو ودي نو عين دري دو بيتشو fa on era on tokkondirano ko don hanuno kono be wadi fa idha raka'a farkau so wadi ruku wala tarko wadon wadu ruku hatta yarka ha wada ruku wa idha sajada so sujji fasjudu sujje wala tasjudu watan sujju hatta yasjuda wa kana lati sahaba min khalf al imam ba imam la yahni ahadun minhum hay goto e mabbe liijata zahara bawa makko ngon bawo mungo hatta yaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanela Allah lanna yanude fewka leydi sajidan no sujji mana goto mabbe liƴata bawo mudum go hiilata bawo mudum gon fi sujjugol hanela do lanna sujjude koni sahaba be wawno kono hatta wa en wa mabbe thumma yaqauna refti kambe kadi be yana non sujudan ko be sujjibe ba'dahu ba makko walamma ra umar radhiyallahu an thumma de sayyidina umar ibn al-khattabi uno rajulan gorko yusabiqul imama himado imamum darabahu opinomo وقال إني لا وحدك صليت وانا أنت وني جولد ولا بإمامك إقتديت وانا إمامك دون دانين تند كل ني جولد وانا وني جولد هورما وانا إمام وان دانين تند ودي غدون وهذا شيء دوكو يتساهل فيه nde andan da hore ma akhi hino welsindi hinde welsinda e mudum yatasahal fi hinde welsinda e mu aw yatajahaluhu ma hino majjande ba'dul musallina yoga e juulobe wi'ata fu kono yoga e juulobe hino welsindi e nde hunde do ma wasi be welsindaki fi mayr ay be majjande be anda haqiqa mayr fayusabiquna al-imam hibe adito imamo wa yata'arraduna hibe webito lil wa'id wonande kambaji bi mana hibe yaha batto hibe yaha melo kambaji ashadidi tidudi bas koni tode yuksha hino hulae Allah tasi hasalatum de wonata julde mabbe den sella وروى مسلم إمام مسلم نفلي عن النبي كويت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كوني قال ولا تسبقوني لا ما كتاون أدولان ده بركوع سبوا الركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف ونا وانت تقول كديجينا تاون أدولان إفوس قال شيخ الإسلام ابن تيمي شيخ الدين إسلام كماكي ابن تيمي وي ما سبقت الإمام مسابقة الإمام أدي تقول إمام حرام باتفاق الأئمة wondude e fottangol hore ben fo nawigol oda no dagini yo imamu ade oda hino harmini ko be fo e harmini la juzu daganta ko le hadin hay e goto an yarkande wattaru ko qabla imami kadi imam makko wala yarfa sallanta makadi ne bantato qabla kadi imam makko wala sujudu wana yasuju qablahu wa qad skoni istafadatil ahadith naftorama hadise jeden wa qad istifadat gomdi yuppi al ahadith hadith jeden an nabi ko yata nabi sallallahu alaihi wasallam binnahi hadegol an dal kafidu wa musabaqatul imam adagol imam tala'abun dun ko fijindaro non min ash-shaytan imorde shaytane ko fijirta bi ba'd al-musallina yoga julo ben hatta yukhalla bi salatihi hafi untigi sorto e julde mum den few wa illa siwanado famada yastafidu kundu woni kon nafata alladhi on yusabiqu al-imam aditido imam kunnu dun nafatam
lianno sabu kanko lan yakhruja fo e mum o adi imam o adaki imam fo e mum o yaltata o gaynata min salati imurde julde nde illa ba'da salamil imam sona ba imam salmin ko noni nafoore hawjugol ado sujjude ma ado wadde ruku ma ado bantade imam ba ko hawjuda ko hawjuda ko tuma o salmini si salmina ande do hadi tiraba makko kisa accu julirgol ni bandirawo accu julirgol ni ko tirawo wota dayno hoore ma juuli juulali fa yajibu ina wadi alal muslimi e dow juldo debbo e gorko an yatanabbaha lidhalika nde o finanta dum do moƴƴa o ƴoƴana dum o faama wan yakuna ende o latoto multaziman ko jogondirdo li ahkamil itmam e nyaawore e timmunde nden timmingol ngol wal igtida'i e nyentingol ngol nas'alullaha heden toro alla lil jami'i wonande dendanangal julbe ben jentibe tafsir an on jentibe lanka der suudu jentibe lanka der julirde jentibe lanka auto ka avion ka bureau ka kan ka marché jentido lanka no wali ka danke mum jentido lanka ngesa ka wuro jentido lanka leylede ka dowdi baabe do fo no jentila en toranike Allah hoore men e beedo al fiqh faamugol fi dinihi e dina on tigi kan en toranike on tigi yo Allah faami mo dina makko kan wal basiratu e yi'ugol moƴƴa fi ahkami nyaawje dina makko kan sabu innahu Allah samiun ko nanowo mo jibun ko